Also the any awade now for 4 new see soon now worry. But up to now, we won't worry yet. I went to no interview qua up to now. One sanka visa no. Also the any yare. Dr. Craig declare said the idea. Enye odi ani yare. What to nra. What be so dia no pay what him your rent issue. Baby odi ni tibe to kra edin. Obi so de e sikasem. Obi so de ya promise and fail. Ye hye ne bo. But into me and fulfill farmer no. And I pay. They make catch us in your butre. Men paba. Ebi ani penny so de ache. But Nyankopon ni so no. Enche ye. Na membre enembre pa. Ema wani mbre di obi anya. God's time is the best. Nyabutre. When Nyankopon mbre pam no obeye niam afefefe di ama wo. Sa wo de ne ya wo. Wo de ne ya ware. Wo de ne ya kwantuo. Wo de ne ya yare a wo hia yaresa no. Ya membre pam no obeye di ama wo. You would think say a delay a check. But enya nyambre no no. Nyankopon oto ne bo ana wo ya ade woni mbre mu. Nti aware na ache no empaba akwantuo na ache no mempaba promotion na ache no misro mempaba nyame mbre pam no wobeye niam nyina afefefe. You will think say niam a delay. Yes, ache de but Nyankopon ebeye niam afefefe edi amount. So stop thinking there is wo dwen ana me nafofo nyina ware wo bi atukwan wo ma me niam ko school nyina ende esi wo bi aye but me de me nko a so emphasize dwen no enhye wotim. Now when the time is right, the Lord will deliver. Ebere ne so a Nyankopon wo be hye ne ho ani onyam. Trust in God's timing. What the ane se wo benya gidie wo Nyankopon mu. Emo abemu never lose hope. Esan se de Nyankopon aka fa ho no ebeba mu di ama wo. Biso emo abemu mu da biara da. Mentete me ha Nyankopon me de pam no obeya niam nyina afefefe di ama wo. Kofo besere o. Wafo okra kwa wontumi nkobi. Esan se niam ankoye. Sika samonye. Biso kuma to yem. Amen. Beye niam nyina afefefe. Now, what kind Isaiah chapter 60, verse number 22? Now, the Lord says, at the right time, I, the Lord, will make it happen. At the right time. Ebi ene the right time for God. Nyankopon. Ano obo ni wiase. Ano wote dia wo wiase. Nyankopon nim dia wo ye. Isaiah chapter 60, verse number 22, sorry. Isaiah chapter 60, verse number 22. The Lord says, at the right time, I, the Lord, will make it happen. And I pay, Kredi Amponyankopon, one thing and the more fan show. When you are come as swadi in Amfamao, the obey Musio near sign, the iron near maybe a air catchy, oh, a brabono, Yankopon, a man happy farmer. Good morning, you're from Hitman, from a Braquamana, Marching.
106.9. I'm a near back run, I'm in Famuta. Oh, that's so I don't know. See, but that's who it is. Hey, hey, I see that, baby. Oh, that's so much sanity. But that's who it is. Hey, when I was seeing that, baby. Mr. Coleman, I'm in Famuta. I'm a near back run, I'm in Famuta. That's what I do. But that's who it is. That's what I do it. That's what we just say. Whenever I say that, yeah, baby. Oh, my yeah, I am sorry. Whenever I say that, yeah, baby. Whenever I say that, yeah, baby. If we need more, I'm a criminal. Whenever I say that, yeah, baby. If we need more, I'm a criminal. Whenever I say that, yeah, baby. What's it that, yeah, baby? What's it? DLFM 106.9. If we need more, I need my cover. Whenever I say that, yeah, baby. If we need more, I need my cover. Whenever I say that, yeah, baby. DLFM 106.9. Minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Thursday morning. And I'll pay brass to see a Daniel Kupase. I don't want to hear Tinkwamo. Catch your idea, double dribble. OJD more for Sania. Yeah, Dumbina Badum. So 059340 6565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me Patrick for saying. Hitman Kofi Mani. Kofi Anape. Nyami adom me hu ya papa pa ye na Nyankopon ase Kofi. Hitman. Nyami shout papa with powerful motivation words out there me and dan pay. Amen. Hitman, you go far. Amen. Me dan nyami ase e won hwe so pan ne ban board ya hwe so. Me start dan nyami ase e de ma obi piara otie DLFM dan pay. Mr. Danyamia say, Yankopon take nim chere obi biara and no pay. Adom ninti. Amen. Amen. 106.9. Good morning. Good morning. Me Patrick for saying. Mr. Yakuno, Mr. Yankwana pay and Yankopon say. Hitman, and pay Yankopon Ocean Papa. I will put you at Yamae. According to Bible, I say, in Captain, we are doing Sidako. Okay. The Dako, when you school Captain. And this is only the beginning of my yet there are a take a cry. Let me a bit. No correct. There's a number of stress, no care ready. Then I'll pay Mother Radiasi, what shall so about home about the party. I thought the name of menu now, so Bonibia, Kaye, there's another pay, Katamada Bujim, we did more near. The American say ready, and then I don't mean the Amen. Amen, Mr. Nyako. Good morning. Good morning, brother Hitman. Me Patrick, me hu ya papa pa your first saying. Pacho mini because our friends are on blue skies. Anya me yende Nyankopon ase adopay. The radius ma Obia bravo. Me the radius ma me boss o kire me adwuma for show my state. Master Godwin. Radian shira no pa enemy brother no mu de me bakra. Radian bi kwan ma mo shira wo. Hitman radian ka wo. Amen. Though your pastors or who preach but radio share my message, you know. Radio be a quite amount. Yes, we are the best to your cotujem, the Bayer Juma. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Camera. Me ba cho sa ko dia no pay wa pum to say. Reverend Hitman. Reverend Hitman. Just why ni na. Amen. Why ni na. I'm pray with the nyame asema me so for penny. Papa ni dia me say
Minyani Dimboda, Honorable Bishop Richard, Jerondo Chanyagbede, Adonai International Ministry, Tama Community 12, also for Bakupe. Medenya Siama, Honorable Canada, Japan. Medenya Siama, Lawyer Fans of Dear Presenters. For Nana Santizongo Kufiyima. Medenya Siama Mrikwa, Mifi for Meirene Mema. Medenya Siama Pani, Medenya Siama Joe Committee 4, Medenya Siama Chris. Medenya ama presenters ni na ewo Yesu dimu. Mrs. Minta, Medenya amano. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Obia. Me pacho, ye fro se ka se free himfa. Me pa se kan majo me ka se dodua. Adwo ma minti wana pay. Oh, Black Obia no so sa ye bi mo. Ah, me ni so papa, me ni ko pa. Ana permis me de nyame ase. Na me so ma de party me ni amin sem fata. At the party of Master Name money enough to say, and then you matter can block of now. Dear friend, na sugar, Roman father, Obia. Then a mercy, I don't need amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Piano and I'll pay what to say. You are doing your family cassette and put on Yami Wayabu. No credit. Never cousin Yami Wayabi. But this is a 37 at General Hospital. By Yami Wayabi, the Yamasim of DJ Hitman. Now family. And I also with the my sister Mampa, what a minister market. And Mr. Nyaku, our bank, Tamanisa Bakuma. And at the Church of Pentecost, English Assembly. And I'm a boss, Gamshi Shoe. Amen. Amen. Yeah, that's a papa. Good morning. Good morning, Evangelist Hitman. Me pacho, and pay your fro se ka se free himfa. Dixon Bada Aku. Kuji Droba, education. And pay ye nyankopon se. That's in Yakonya or the Amani. And the pay so that Pedi and Pombasaya dom, Nabasa Casina, E. Domino, where you drew back and what they are. And I'm a catch and say, Medanase, Edanase, Medanase, Mebusia, Medanase, maybe as a mine or Mangana or Mampana and Abra from me, and Medanase. Emma DLFM Kofa by Nejuma 4. It's man Samidi, woman in our account. Amen. Amen. Good morning. Yeah, good morning, sir. Offer your tissue and pay what to say. Nyamiadum yahuye na monshe. Nyamiadum yesu yahuye papa. Yeah, I'm paying Husi, one wham. That's I was sick, and your future, Udame, and the pay. Obia in Naso. No offense, my ready. In every empire born say, Ubi Piara, O.P. Quacopanan, a guardian fanaco. On some fan may do fear, you be do fear, the assume. Take a say, Yaman. Amen. Offer your that's it. Good morning. Asante Zongo. Papa. And I pay what to say. Also, so here's a few who are a Daruma. My baby, my baby, my ready. I don't care. I mean, if you as a few, what else you watching? Amen. Papa, and Yawada, as a few, what do we can want boy? May you remember? Minanum, the Gumasum. In now, I did a chance, the Pabi Yanisa. It is another pay my Yanisa. Yeah, because a gun above for pay. I hear Cody, Nasia Cody. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. We pass your frosting. If I say from Sandra, I'm 50 my freezer. Sandra, no pay my minty. Back up now, no pay me than Uncle Francis. Our bomb bonisha so pa, or the Ashem in the Busia. Or my the pay at the theatre and Canady. But then I'm say, Edma Mrs. Pusla Fusu, on any member and in the Busia. It's my family is more DLFM. Then I'm asking the more BBI Enquires and an Abrabo. And it's your fault. I've been able to move Mubia. Then I'm asking the more BBI Enquires. Amen. Amen. Yeah, that's a papa said one so. What to me a friend and a pay. Good morning. Good morning. Wabaya Ejiwa Magi, Auntie Magi, and a yo crada, and a pay what to say. Abdominal to you, Kana. Yamisra, papa, motivation, the Yamisra. Amen, ma'am. Yamin York, mammy. Amen. And I'll pay them a devil, they are so on the bamboo and the first super. Oh, the African and a boost to young man, no. Oh, on my grammar, and radiation, ya became more for youth and panin and mara. Kwamna when we were bushing me, the radia say, Samin and a bushing me, the radia say, Coffin and a bushing, me the radia say, dear some of bushing, Castia, I have the dumbi, a more juma, a 4 year, the radia say, Mamma cry. Oh, a radia you, and none of pay, a radia say, and not the any bill, or be any high for Sunday after and so. And from my year, me and toy and tia,
na ya sidan kuto kwamra enne yawo ne yafo ye krada awurade ohun ye mobo non ka ye nsa ne na do yete o ma ne moburo hu no eno soma yawo ne yafo ne oni nyame nya adwuma wate nyame kan amen bye bye Auntie Maggie that say good morning. Good morning, Baba. Me pa chef say Within the Kwame, it's I'm a Tompa Ball, I'm from last. yo Kwame ya na Nyankopon say So, first of all, we don't have to pass Mammy, my Ghana. On my no one, you are yet to me for no intimate. Alabama, no credit. I'm a one cassa on check the pa and of a beer and I'm in my house, the mine. When you are pushing a thing, I'm going to produce something. Then I'm asking Mamma, you remember. Then I'm asking Mammy, my Ghana. And then I'm asking Mammy, first time it's almost from young, and then Mamma. Then I'm asking my pump from 4 to 3 years. They are almost 7 credit. Then I'm asking Madam what you are for. Then I'm asking Madam what everything I'm saying my Ghana. No shira blaster. Young qualified in big semi-finals. Amen. Amen. May that say Kwame yourself. Good morning. good morning Rockabra Me pa chef say Sister Magini from Prop what about Maggie Maminti wanna pay no pay the radius free ene ya Auntie Maggie krada erade hira no ene ya mesome babelma ba ko yawo ejeyi ne krada erade nka ne ho ene mi hira ya wodafo nyina se erade mo mo nkwa ho ba sonko titru ene Mrs. Princella Fosu ene ne mma me chia bra kwa me se okasa asisi ya pram last stop Tom Pavoa me chia area mama me chia mi kuru mi sapia wo ton fridges ni cookers ewo Maridin tema erade nka ye nyina ho na doma ensadenti amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef say Pacho ma Cassandra na me kase. Mama Maminti wanna pay Yo, ye dobo ade Nyankopon ase. Hitman mi de radiasi o abrabo eh. amen De bia wo futu sama o de maye. Ye da wase. Se o chiri ampo Nyankopon so okoswa eba usambe mu ma wate. amen Anya nsamo akese e fabre. Me de radiasi e wo mebusua. Abejile busia ajaben ebusia because asafiwa yeda wase mebusia kesi precious funds ebusia omo ene eyomu so dey bra innocent tashinwa estate ni so dey afare misenya akupon shira de man omo mercy Accra New Town ya because osro hini yeda wase Thursday bon foni na mo precious funds mo yeda radiasi e wo mabrabom Hitman oni radi nya adwuma das Nyankopon enka won so ho pay good morning. Good morning, Rockabra. Me pa chef say Mpacha kosi me kaswa. akosia Maminti wanna pay Rockabra na pay da wura Yesu ase. Jesus anapay ye manamo. Ye di mo for ye kama for no. Anapay ye si ye manamo. amen It is the body na di nkuni mama me no mi enu. no correct Na ye ko etumi eba. Senya papa ya ka me no mi enu. Ka ye nsehwe. Nenso bayima ya obewu aseni ane so. Efa ye ha oni amani ekwo ye no. Papa ida sukura ye mu a. Na pe me ka se Jesus. Me ne me ma mabusua o my Ghana enkwala empeni ayarifo oh daddy ye ka sa no pe ye da wase wate. Semenhia daddy me dia kosua semenhia wa. Enka me ni baby about this time ne nam. Nenso nhranka wa urade a wo hu mi wa chiri na wo frɛ me. Na bring na wo de me kɔ de me ba no. Me tina fide kesi so e kasi be ma Yesu ei enonyam nka udin me da wase e woni ma kesi a wo ye ma me wo do ba Jesus Christ din munti amen amen ye das papa apa 0593406565 0534050199 and pay ye den Nyankopon say e wo Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi so good morning. Good morning, sir. Me ba cho Gideon Berma Asante Gideon and pay wapom ti say Nyame adum obo adreje nyango basisi si amodi nyina so tutrobo nsu nyame la bisi oduma ko si ama osia ni ayi do ni hefu e kwesi so say so wa e su dia do flora henesi ni ko Emma Tanzania, well, my university,
Nearly my phone now. I'm okay. Your mom, Penny, Shammy. Then you could about this year. What will you say? Then Sandra Papa Yusuf. Amen, Gideon. Dora Yeji, matching. Good morning, Mr. Hitman. But you are not pay what to say. Me who ya na ma ya me to me to bacho me who ya me jidi so ho ya. Na me ado me ho ya ma me nti wa no pay. Ya do bo ade as Hitman message out the buy die. Hey, it's my yard you. I'm sure pa. I'm sure no pay them there radiasi. So I show me so ma departure me ni faithful. But then see so the same. Oh, which the DLFM and next. Any era mama from Hitman. Nyankopon enka so ho. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Patrick Frosting. Yes. Apom boko. E Patrick boko de e Frosting. DLFM maybe think as I be answer. Maybe some minti wanna pay. That's none of them say the radiasi. And then the bam born in support is near Bushia. Then I see the radiasi, mamma name Bushia. I mean, the radiasi, my back of Bushia. The radiasi, my dear presented Bushia. The radiasi, Mama Cassandra, and Bushia. Precious fan of DL for Bushia, Queening the radiasi, my Ghana. Now, the radiasi, Sabrina, now count. So, more just and first and then they share and brand. Amen. Me das papa pass it one so. What to me a friend of pay 059340 6565 0534 050 Obaswana one so. What do I say that Eddie Abana pay? Now we are live on Facebook. Ba share link no na for bin so. And to me and be an pay. Marching. Good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Patrick Frosty. Patrick, I'm saying film Maggie, Miss Lebanon. You, Mammy to you, Maggie. Baby, I'm a type of person. I'm a time coming. That's Mamma Bushy and Mamma. And then say I'm back at 1. I would that the new England addition with them. And I mean, but for her also be a so fun of what Jim. I come to 4, I look for, and that is for you. The be a share addition with them. We used to get Christo that me. Amen. Yeah, that's a papa said one so. What to me a friend up here? What do I say that? What do you about? Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Well, there be went to me engine so 059340 6565 0534 050 199 and I'll pay your denya kopase. What Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so. Good morning. Good morning, Hitman. Me Patrick Frosty. From Ben Mekasa about committee 5. Ben, you didn't pass no pay. Hitman, I asked Marco, I'll belong to Antele Makasi, Vanya. Amen. Amen. Good morning. Hello. Debbie 059340 6565 0534 050 199. You didn't pass. Oh, Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so way every antigeti edifree dance man. Also, I thank God for my life and the family, and I also thank God for DLFM Busuenina. Amen and amen. Good morning. Hello, Debbie Okucha Yemfa Fofro. Good morning. Good morning, Patrick Frosty. Asare, Mekase Free Asara. Asare Maminti Wano pay. I don't pay the already young coponasi. No, now I hear about before being in a prayer. You get pizza over your home by a baby. I don't pay Yami Shroud. Now, on Coso, a mouth one day, Yansan in the air. That's it, the radiasi, you near my fee, any Ghana, you're penny for your president, you're him for a software, Yami Jumaya for a material for. I'm a pin for a crap for my moon your call and your bar a show on inside. That's say you should say, me not me young Kura, be Dibatino, be Yankwa, down chapter 8, verse 12. Or see you be Dibatino, or be 90 high na on 90 soon.
na minshira Zakabra na abebia ofa wonanti ehaimu na onye animunyam emagana man yeda wase na minshira Nyankopon enshira wonso papa. Good morning. Good morning. I'm Pacha Wapu. Me Pacha me hu ya papa ye fro se ka free him fa. Osame Adobia Gladys ne ka se fi akote akwaso. You Adobia ma minti wa no pay. Ye bo de ase se wa fe yen so pempen so de nga bedi. Ye do dia se. Nyankopon kan ya ho se obi hu ya mobo na watu ne ne ma yen. Ye de na se me do dia se baba. Ye da se. Good morning. Hitman. What's the? Go for there. Nyame adom ye hu ya papa won so e. Onyankopon adom mi na me na so Hitman. Bo sha wo share no wadi so. Hitman, they are going to say, Nyankopon ya adom asati da no pa. There be wo ntumi mfa wo time on ba wo. What's the? Wo de ye na Nyankopon ase nwi na I would ye na Nyame asike say be dem e be sa hia. Ebini adwendwen ho. Hitman, me da se mo tumpo Nyankopon. Awo mabro hene, therefore hene, bambo hene. Onyankopon yetumi so cha obontam no. Say Nyankopon na e dia stama no. Ati yen afi musuo ni asan biara mu. Me da Nyame ase adema enipa dodo a omo odobro ni junction. Nyame nka omo ho. Ena omo so a de bia no, omo kasa omo ba behwe odobro ni junction no. Nyame hire omo nyina adom ni tie amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Patrick Frosty. If I show me any. Him require to on catch it. Oh, if I show me na mambo me hoye. You the Nyankopon say. Mami ti wa na pay mreku. Oh, I no pay me the ready say so de bi okukura mu yam kwanda so kura na hoden da so. Ye be kan say da na say ti adofo nyina nso kambo ni bi anka obia. Ye da na say na dum ti amen. Amen. Mreku ye da say papa. Say wonso watumi afra na pay na wo de waseda wo de aba ye fa we na fe ye ntoa dwumadi ne so. Good morning. Morning. Patrick Frosty. Good morning. Patrick David. David kasa free him fa. David kasa free Fatema. You mami ti wa no pay David. Anabe the radio ema the landlord I feel na kubu. There are basi ema mima ene yire ene mpa ene so ni DLFM present so na. Radio da se anabe we bi han kase atreso. Especially with me na me afia no. Ene epa ane jiku. Na kaya ho na ye hu nyame ni kase ye na. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Black over good morning. Me Patrick Frosty. Yeah, your friend Janet because I committee one. Janet anope ye na Nyankopon ase. Me busuanya de radiasi. Ene wo nkwa, ene de bia futu a wo de toye abina. Nyame ma nkwa ntie ne wiye. Amen. Amen. Janet me da se papa. Say wonso watumi afra. This one says good morning Black Wabna. I'm deeply grateful to Almighty God for ushering us into another beautiful brand new Thursday morning. All praises, glory, honor and adorations be unto his holy name. Amen and amen. Black Wabna, may God continue to bless, strengthen, protect and guide you. DJ Ghanaman, Eddie Free Bitchley, and Edeba and Anape will deal 106.9. And Anape Nyankopon, one tea na seda. Na fi wanya akoma swade nyina emfamaye de beye musuo ene esan wompengu emfamaye ebra ye frifia ye koi won so ye kwade ataba so no fa yenko ebra ne so a won fa medu asomdue mo adom ne nti amen. Good morning. Anidaso Wɔhɔ, yeah.
Problem.
morning. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Anidaso Wɔhɔ, yeah. DLFM 106.9. Bye.
6:53 is the time. 7 more minutes to hit top of the hour. 7 to 7. Ala babusia ya ntumi amfa godie mu nsam agoprama so nsem ya ntumi amfa mba. I will sincerely apologize. Sana pa ya ntumi amfa godie mu nsam agoprama so nsem amba. Coming up next on the show, all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. Ala pa krata ni nyina ba. Ya ko wa krata mo boso ne de beba. DLFM 106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right here.
Coming up next on the show. The Kowaka Tamu Boswane Banda Pay. Arapen Krata Nina Yakrado. All the major stories, all the top stories. Bana headlines Nina Yakrado. Arapay. Join you live on Facebook, live on YouTube. Basha link. No, shall link no. For being so to me, I will be on a pay. We are live on Facebook, live on YouTube, and something in our DLFMonline.com. DLFMonline.com. Oh, I want to be Brenna for working kind in a bit. I Musa, so what to me and the Monsieur, one of Monsieur. I mean, come from Lumba in Supernatural Mineral Water and Fama. Lumba and Supernatural Water. I am sure. And she had your fan Fidie Muda Croce Pa. Lumba in Super National Mineral Water. Yes. Natural Mineral Water. Lumba and Supernatural Mineral Water. It's pure in every form. Just got a grape. Maybe be a woody upon to be a water. Here Lumba in Super Natural Mineral Water. So wedding now your conference now your year now your engagement now your the four banner for what's a wounds we are Lumba in Supernatural Mineral Water be a come up what they are so from 24 if baby I will be any supply will be a Lumba in Supernatural Mineral Water 0555 27 4757 0555 27 4757 a Lumba in Supernatural Mineral Water. Ensure you come out. Pure in every form, just get a grip. DLFM.
Tiana Pay and then some Nina Ba and change Shraba Quadro Sami Beats and Asanafi at a pay Kuwaka Tamo Boswano, Edin Semina Edia Babe Down with DL 106.9. Table time. Ania Safo, Radiana Pebra, so co work at Tamoboson on newspapers, no, Nina Crado, Jumadi, so 106.9 DL, Anidaso Wɔhɔ in Shraba Quadio Samibi, and I pay what's Nasia, Yadin Semina, Yade Brower. Yereko newspaper review no more. Nishiraba, Kojo Samibi, Nordin Semereko, Swaba Ufie. Morning light. Yeah, Bama for money. Headlines no Bama my NT. Politics, sports, me entertainment and so. Kojo Sami be them my what you. Newspaper review on DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ ma Obia. You cannot cry every morning time. From Ghana to the world, yeah, in Sambrew. Breaking stories, yeah, in Fantuo. Sharp analysis, make a sapa binso. Wake up, Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winchiraba Kojo Sami B. Newspaper review segment with Inshiraba. Kojo Sami B. And a pen crack in our crowd up. Maybe an affair, Marco Jaquaba. Nakuba Kratana penning in our crowd on one family Botswana. Fambre at you for what you deal. 106 man. Good morning. Yeah, good morning, Black Obra. I don't pay what pomo at the same. Yeah, me a dumb bessa yadom yankopon and a homobro, yetiase, Bibia Boko. Yet then Yankopon se papa passe and a paying sono. You want the chain for first to say. Now, Moja AD more for Sanitacha Mother Budrima, nay Adumbi and the Abo Adomso Interna and a pay, besides you, I'm more baby. Yeah, Major Super. But I pay your for nothing, Faku Wakrata Mobosono, Fabedati for Wooty DL 106.9. Black Obra yamfa na se di kan ma Nyankopon boborobo ade se menumi no da ye no na ono ohun achichiri ade na wo ye ne ne ekoso ahu ye mobohwe ye so yamfa na se mo den e ma ne den na eno achi nso no yamfa enchiama ye tiefo muti anopa nyina achichi ne benche yanka se Nyankopon onhyira wo nyina nya bibia kese anopa bibia lo bia kono na di free ne ne fi ba ye so Nyankopon fa ne nko ensan fa ne mrafia sumdwe mu omo omanga na kwentufo ne ahyenkafo nyina ho pan taxi driver trotro drivers express for ne yakase Nyankopon fa obia nko mra so nyimsan so na VIP ne VIP fo ne nyina no ye mpa e bone sa no pan Nyankopon hwe obia so na eda na koma pon so no onye ema no right kwadwo ana pan na me ne atufo ye di nkobo and nkomo ane ye bono kwadwo abraba ye bono obia ne hawo obi die ya wo ane ye de awo etwa ne mpoa nense onom ne nkumafo de awo etwa ne mpoa se enu abema no me ba ne sika no wadi adi awode wonwo obi de ya ware na afọ nyina ware ne up to now all ware ye obi de ya yare doctor declare ne said the adru die it's over obi de ya sikasem de obi ede ne ti eto anopa kurampo eden ba anopa na me pese me catch it for say Nyankopon me de pamu no we na de fefefe nyame mbre ene mre pa nipa asro nipa etwetwe you will think say ade na e delay but Nyankopon e wo mbre a wode ye na ade delayance is not deniance. God's time is the best. Nyame mre pamu no ebia you will feel say ebra so but Nyankopon adwene ne hihye mu no ebre ne nyanso ye na wo kan Isaiah chapter 60 verse number 22 a wo se nyame mre bu no obey ne bia kama tikwadwo we de ensempa na pay na meni atufo ye che mamiti wa na pay kwadwo Black Obra me na se bia oni akwanya wo de mama ya no pay na na kra se woni se de wo kan no sa ne tie en ye nua ba mama Esther etonyom bi se Nyankopon hira ente bukro bi so kwen ya Nyankopon twede ya mpon efa so ye na ade no aya na emuni hwehwe bia enti de bia ya na ye kan se Nyankopon no wote na se a onyo Nyankopon da bi ade a wo ye na nyese wote na se eno na ma ne danso a eno enti ne ye fere twede ya mpon Nyankopon a obi nto no so aba na obi so nkyere ne dia onye no no kura ne say ono tete kwanfo ama Nyankopon no bra kwa ye be no onim obia ne dia wo nanim de wo wachi dia wo ankasa wo ba no wonim wachi fi so wahu de wo wanim dia wo nim ba na twede ya mpon Nyankopon ne nim ye be bibia wo ye nim bia ye hyebre se de brabo no bekwa kwesi bia de Nyankopon nsem ne na sabu akwa Nyankopon minumi no ye ni hu we have no idea ye nim ba twede ya mpon Nyankopon de nim onim bibia na ade ba akwa Nyankopon ye ma ne wanwane se ohwe obia de ode ma na beboa na ode ma no ba ye ni panti aya na ha ye rakobra wodi se obia wo sama edu ba bia de ode behwe na mani ho na ho kire no wa wutwo bisi obia bompo awoa ma chese emofra na gunu so no omo hwemu aye dia ma no de bia wadwene kwan befa so behwe mofra yi na nko nyanko de mofra ne bedu akira brabom na nso emfa openi obi so nya sika ma na busu ma chese hu de wonye ye wa ya senka ne gire bewa ma no ne yere dampai bo ase ekire din wodwen wa bi sase
na I mean how say me to yin ka metumi me nyoba ka mehwe ne pa ma mahu say yes ka mahwe me ba na so wanya bi obi so ni kapre enso mafra twa ne na ho nyina hia woto na bi say Nyankopɔn say na God why adentina wan fa de wa go bebre yi bai wan fa ma de oni bai na nka wontumi hwe mofra yi Nyame ama de oni ba no wira cheche because otu na ni oni de obedie nanso mafra twa ne ho ahia wawo enyefu na wo ba onzu sikai adan de anya japade be na oni nanso oba wanya bi da hwe kwa ye be no sometimes aya meto ho no ma metumi hwe ne ma bebre na we munye edu pempen so de obedie mpo bi ni ho je nyina yeto ye da black obere du bi ho no ma utumi te wan hunu say na de this week in fact me hwe match adam anim na be ye den because hwe uti nt daily spend I mean expenses are we daily na hwe bia wanim bia osika aka botoma atumi sa fidie enkonta beto bentum pam babi sa ho say de wote kwame nkoma seka overpass na se na ote da ho na woda no obi sa ne so no so na abrabon te sema no sometimes aya na ye mfanto ya de ho tutu asikafo na omo mudi ye nko a but ye nsane form enhwe se nanso obi so form ho no ma wo ye sene no aya na danwe bebre na obi kura de wa bodam sere de obi abodam tigata ho ba wo ye nipa no ye nipa de se wa bisa ho sa de ntin Nyankopɔn ama wo so wa modam but at times was see ahwede Nyankopɔn be ye wa serious empepi no ebi abra kobran ye kasai ebi a mfumusu obi ye wa bodam no me ma ye kura sene sa nanso me da so te asema modam ne nyina Nyankopɔn adom ne ni favor ne bio but ya adwene nkoso ka wo fo ya okokuma so ba ye obi fu the same car wa benya kwanhye wawu obi wanwu ne na mabu mene wa ya bafan a wote hwiche ma ye piano the same kwanya wo fa so ko ba ye aya ye mfe ntutu ne mabebre no enti Nyankopɔn ne de opani se ka se be de o matoto adefo nkuto hu de ade bia be yamfo so ya brabom efise Nyankopɔn ye na fam de eso ye ye time wo de ma ho bre aya ye nkɔ fam kakra ne yɛhwɛ tebe afoforo namu yafo namu no panu behu se mu ɔya besi yasora no pa ya betena hayi wo de wanya sika afo ka ba adwuma tam so benya sika kotoku ka be no but bisa ho se wadamfo no wonua no de onam kwa ho na etesen opani mu odema no obi wo hono ma edempo opani so obenya just 10 cities atu ne botum no ye ka se obenya 10 cities kwa atu ne botum no kanda wonim yes obaka se nsira sema wo kan me na me ka kire wo besi 10 Ghana cities obinya bi tu ne botum no okada wonim enso wo de ya utumi kan so me bank account anya hwe kura me wo be 10,000 bi de me ho kire me me de me 1,000 Ghana bi hwe ha me de ato se ne me ho kire me na me ye no pe na aka di se me ho kire me wo de wo 1,000 da wo obi pe 250 cities akɔfa maku abe ne bodwabodwa wa kwa ho obi kɔpɛ sika kitu ebe 5 cities akɔpɛ biscuit atonton no kwa ho se obenya so mfa so wa nya daba pem na me no kese okoba ti sometimes about time say you betimi appreciate nyame e wo de wo ye de besi bia ye manipa but ye ni pentina ya na ye hu ti me de mesre nipa bia opese odi kan hu de Nyankopɔn ya ma wa kɔfom di kan kɔfom ne hwe nipa o mo wase ho no mo se de abrabɔ ne kɔ ne de ye ba no obehu ni say yes Nyankopɔn ye bia ma pa na wo no enam say wodi botaa bia si wani so ahunduru ho nti no ena ma hu ni say Nyankopɔn ye hwe ma ho wo botaa ye nyame pem se na ese bebeba se Nyankopɔn pem a emma dako brame ebia ne wunya sika eye ne ma pie bia be wuntem nyame nim de wo bia tiremu hwe yakwa ye be nyame nim adwene wo tirem onim se bia me nhiraba o ma me ye odefo bebre ne misisi adan a me pɛ me daka sa me pɛmu a ebi kura Nyankopɔn kura me nsum ne bio ebia na Nyankopɔn ya we ba me nim enti me nya ya na mani abre nyame nim obia tiremu nsem enti eto ye boas na nya abre ma nyame na ne me ne pɛmu no pɛni bibia be ye fine kodwo be ye ntinyumbo yi Onyamina ye bibia eni arawo onye mensubio sayewo bubuafu sayewo ni frenio anasewe ye mumu onkasa wantiasa fedi onyami bayo Onyamina ye bibia enti eni arawo sayewo bubuafu sayewo yenio anasewe yerisiabo onina onyeja yedina shwe
beyo nyamia body nyina nye bia na swaba enya huro bebrebe nye bia na swaba eno ntise wenya yefuna ngoba minia ba mempaba shedi onyami beyo onye yo bi wo ho si so no o mema pim 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 nanso wanemre dia oni ba kubo eno ntise wenya bi mawawa minia ba mempaba shedi onyami beyo onyami na ye bribia evisia be mensubio onyami merene merepa When you from Yankopon. So, Uti and Yum. And a beautiful song from Amanzibana Brew, of we say Unyame Baye. No question. Yambe be time. A time. A Mrevia me can say. Me two minya dear, me the better than near dear. Minya dembe for Kaku, you made the beer. No many be the material try. The academy first hour necessary pressure and to me. Okay. And don't test my mean, Jumaden, a Jumaden, the Amigusua may. Bako brando kure wa brabo no mun say enhira ye woni ma bi aye fa ni say enhira ene favor na nyame hu mobro ne na adoma aya na ebe nipa so. Okay. Sa ne ma na aya na edi nipa firi baabi di ne ko baabi. Na empempi no say ye dwumadin kuto na yanka yankopon fa so ema nipa di ya ka nipa bebredi ye dada. Obi ye adwuma 24/7 ba de bia da bibia mfa. Yes, it tells you say enya dwumadin kuto so na wonam. Though I mean diligent and I say hard work it pays. But no kure wo mni say nyame adom no tumi ma niema no tumi yes simple. Baby ya wunduru no tumi duru kura tra. It's about it's all about favor of God. Ene nyankopon hira. Nti de ya kan say empepere wo ho.
sa wo de tara na mfa wo de nya abotre kwaswa ko anim na nsiye no ginam na ye adwuma favor ho asema wo kan me di nkomo bi a kiro nyankopon favor to so a hwe apono bi emu atoto no sa ne te ebie ma wo nti ene mo pi na nyame tumi ye but it's about time kwadwo emere bi na metu kwan and baby anamete no kwadwo na ho ye economy and on say me height intino na ase me break kakra e wo me nan ho tina se me nan ye me ya so baby amete no ana flight attendant ne ba me nchen no say gentleman we have a spare seat at the business class, do you mind? Obia mentra business class no o se bra na betina se nyankopon favor sanity nyankopon no kwan ofa hye na de nipa ntia se nti na obi tumi hwe obi akasa nti krache wo kwenti ne yiri ne di nachi be ma we pa ne ho yiri ni you see nyame hire nipa onti se nipa desani wo hwe nipa nanim ene se de wote anse we hira no it's about time say be ma ye ho kwan ade ba kwan na kutia ye ni bra ko bra ye ma ye ho kwan na ye pese ye ni aye force say ye betimi aye this is our problem eno na ye ha ye so it's about time yamma ye ho kwan yenye de betumi an yenya de aka ne yeden enhye obatampa ne nsa ono ani mukwe mefa so obeda dan sesebe eye body kokwaya obi toto odanda na asa beya enhye saba time se benya brama ye ho ne yegya ye ho amanya ano no kwa kura se okusa what you say okusa bekusa ne kakra enhye daba wo prese wa obeya de bedu be jo nsem entene bebra pre ye ho ne o makodu ba bia nko munyanya ko be san bo se yenye ye meka sai obi edi ahu kireti wakọ baabi ema ya kyara na kwankire odu ye na kwankire no ye den ma no obi baka so watu mampa America enzo si woyan adwen se wonye nso be bodam ndi ato of course ese woye oye wie nsusu so a ena ye de menumi anutumi data ma ye pe wontumi nna sika ese wodie no opani wontumi nni menumi anuti wa no opani nyame ya adoma kakra be hye botuma de pe ne ye die ya hye mra ma sika wo ho pa terms and conditions opani would die condition ka mu na so ye de opani na die usika na manfo ne edi na wonema manfo hu se ho to na so wo bre pa opani e de pressure ne to boase de obenya na enjoy ne kama take your time telling you ya manya ho kwan na nyame na nkasa mfa ye nuru ba bia pese ye ko ntesa opani ye benu ye ho daache kwadwo me da se papa apa Arapeko Wakratambre na so Inshaba Kwadwo Samibi join you live on Facebook, live on YouTube ba share link no na for fufuro bin so ento me hwe bia na pa Kwadwo wo bre ni Enquires right back oba no pay me na wasibio pa ne ekwanya ina ye na Ghana fo nyina sesa no pay omo ya so eti adwumadi na ye mfa ncha kese nkoma na adwempa hene in fact o se nani age pa na motivation ne afutu a de ma Ghana fo no pay no in fact aboa ne pa kwan kudo bebire so eti na adwempa hene no pa bia wo bia no yankopon hira wo pa na onka ho ne abusua ni nyina sanso na min chia mi senior man Mr. Ofoliata dental container no pay ncha kese nkoma senior incoming MPP chairman edema adentan constituency chairman no pay ncha kese nkoma ene abusuakuo ni nyina kwa krata hodo ni nyina aba na nsema aba ne dɔɔso pa ba beto ye bo ase na ebubu na srane ya basa ton kama magana fo bia sa kane de sebe ya wonam kuruma hu sɛ yes o man no sisi sa aha na Ghana nam semse na ekoso no okwan so be fa so betutu anamɔ ene anopai na kwa krata mo boso no yen hyase de yen famfri o my Ghana yen yankasa yekuwa krata edin da so eye daily graphic eye o my Ghana kuwa krata ene ya ban dia enti ye nyina yebotom sika ena eye sa kuwa krata yin na no pensmo de aba no enie ono ankasa yedi kan ye monam na ne kakra nsa na daily graphic kuwa krata no ebo no hom na ne say truth and accuracy every day ne nyina ne say nensmo de ba bonte na ye na no kura wompa na efin sa de ete no pepepe onka asem nchia no debida daily graphic wa krata ono amfa asem monte na ekire beka senti ensan ko hwim edise GBC omo nka asem wie ne nkopa chew debida se de waka no sabepe ne tenen ntano pe no kwa krata na bam na asem eso de ba ye pa no enie ode oswafo ebe de ekire no na hwe oman Ghana Jessica asem so doctor ampem nyako na wo kire mu gold board purchases 113,843 tons of gold between January 2025 and May 2026. Deputy Finance Minister discloses. Ntimika said ye oswafo ebe de chiro no na ohwe oman Ghana. Esikasem eso. We Deputy Bank of Ghana kafra. We Deputy Bank of Ghana openipo dano Deputy Governor rather.
pacha me wate on a deputy finance minister rather and one no deputy finance minister me wo fa se ampem nya ko kire mu asese no se de waka no gold board asoye no ade sika botene tons awoto ye ohun se ye man mu ye yi asoye ba ko no fuma gudi e wo Ghana ya nyina no aje se money companies akese no mumma aka mutu fuma gudi enkuma mu nyina no even po companies akese no kre mu ton mo de ma good board eno ne asoye ba ko mu emna ma na ho kwan se sika akọ ontoto dodo na wo manyim no mo toto bi pa mu chema sese no sika akọ mo tono tons no eye 135,843 tons ana won mo toye efiri opepombo some e wo mfimpim yinu ne yadunu anumu ebepem efempem yinu ne yadunu nsia kotoni ma bosum ne mekire menim 2026 gold mo toto no tons no eye 135,843 tons apem ahamiensa ene enum echiripo ha wotwe ene eduwotwe miensa 135,843 tons no matter between January 2025 and May 2026 ntene yensa ma so no paying daily graphic wakata no odi abarota ampem nya konchirem se gold board na boawo Ghana esiri na nya ahoden no ohamu gichemu be de se 41% ohamu gichemu aduana baako ni nyina yesika akọ na mtoto ye na a omodi bi kwa ma no ne eno na aboa ma Ghana yesidi no yesika no enya ahoden ne ama adwade ehun sensem ekọ nka ne ewo man emum na asema eso etoso mienu ene say ne yakatafa etoso du miensa ewo daily graphic ebo ama ne say edika na obehu asante hene otumufo osetutu a otaso emienu opim so no say kutu say bam ni foni da ha na wo chirem say asante hene launches book on the last 75th year anniversary enyina yenum say Kwame Nkrumah University of Science and Technology suapon a ewa asante mantemum edin finhia ne pode polo edioson enum 75 years na asante hinde anim nyam ekwata adwumedie n'echi na wapa homa sonko bi hontoma beboa pam na bakwasam ne ma hodo beboa na Ghana nipa pina etumenya nimdie asua de konkan no wa moden ada ne homa na dim na asante hinde kirem se opese Ghana yesra behwe yakra behwe kra de se de amonone ya yetukwan a grass nkwa no yensusu ye de de se ne grass nkwa na katafa taso dumiensa hwa ewo daily graphic wakata na ba mane anopai se akane oman Ghana otemuafo openi ya maame eye justice alaba tekno esaba aba sesan ye pena eba ye said ni dwumadie bi a wodie no wasom eye onfa nto hodom efiri se wama enema bia yesi wantan wabu mra so ama atemu akonwa na chia de sente no enya de a NDC aban betumi akoso ene no aye adwuma tombo modern sini form ne yema me eye akane otemuafo peni former chief justice echirem se akwanya efa so a omen empenimfo efa esini form no na ni anye ho kra entopeja asem no edekọ my Ghana Supreme Court omukọ kanya woye a bode amfa ansesaun odekọ piemo ECOWAS court sene okọ hwe animu sem abibiman atoye fam kebom ko ni nyina ECOWAS court no assemblea bia ne beka bia ma no ode asem ko ya court na tena asem no so abuamu wie omkyerem sei otemuafo pani yi aka no otemuafo pani de magana wonsem na de ban ne nka eye nanso said ya no aban omampani ahon wa yentumi nya ho hwe ntino dia ya no enti asem na de ko ECOWAS court no so ehon so ye maame akodi ntwo wakwa akodi ntwo o kirem se nka ntwo be ko na homugiem retirement nka ba ne sanso dodo bi wo ese ne saka dodo dia bi wo sika bi wo ese ne saka ne ne ma pi sa ne ma ne nyina no ekwan ya mofa so yi na die enti na ma sa ne ma no wa hwe ne nsanka me ne ni abere seja na omampani emfa ma ne ana kanya hwe kura wasom kakra ndie kamedian kamesro omampani ko betiem dia enkarodo dia kakra wo hwae so ode ma no wo dia nya hwe wo dia omfa ma no anya hwe nso wasom ana wasom nanka omfa ma no na ye maame nso na koma nto ne yem na emfa ne se bre nso nya bibi so kiremu a akwamete ne ho asom ma japade bi ni ade bi ese ka ja ono so papa kire no ase ye tunu sa ne ntinama ne nsenka ha dwen ka ko retirement dia kan dia de be ma no yi omampani wo dia mesro
we de me say go me say yem we me kro me nyimfantinyo nti me sro pa professor Jen na no poku agema odi wa una ba yo me sro ka bi man ate ka bi ma ye nyina yefi ogua ye nyina yefi ogua ka kakra man ate ade wo fi oye ehun a na Michael wa kan ade wo fi oye nti ye be sro we di kakra man na wo de adwuma na de esi anya da obotuma ye bi o na mmom no won prepechi kakra man ye nyina mpu a won chima bi won man na wo man no ehun na mma me so at least na komanto ne yim wa bro wa bra wa kwasem di bia akwa ko bia na wasen abon le 10 ehun nti ebe sere wan kakra bia odbe ni bia kitu bia nsar ehun no nso nya kakra prepechi nti we di mama je tram de to mpanyin na nyim no hwe na aja on prepechi kakra amfa man na akomanto yim kakra na the Ghanaian Times daba adana se kasa ne sia madane ma konfantin kwa fantin so kra me kwa kra na mayira o adwuma na adin bruta fantin me ka kra na mayira enti the Ghanaian Times go aka tane ba mane no pay na odi aba no jire ma sese no o ma ne mo ayu Ghana yeso hu dios ya ma Miss Olivia Graham Ashanti Regional Technical Coordinator Edema GAC Ghana Ace Commission Ghana Ace Commission. Ya mami asante man te one da no. Na o kire ma sese no. Ya mfanto Ghana fo ani ase no pay say. Nation records 15,290 new HIV infections. Experts call for action. Expert call for action. Omo kire ma sese. Ya mfanto Ghana fo ani mu say. Oma na mu nya nwo sa o. Se de nipa bi atamu tedua. Enna mountain so ade ambe hu bia ehye pietom bia na moka hwe no mo hwe ni yi na sesei o mai ganem HIV AIDS emo awa no mo ho ode ne bruta ye fra mo tumi antu wo ye wan ne nsaka wa wo ye den untumi mfa ne ntofom gi wo no de woto ho no ansa na koma to ne yam o mo kire man prempren yade no empim dunum aha menu ne aduokron tie ne ye pa empim dunum aha menu ne aduokron 15,290 a new HIV infections and ye fofra abam anya Canadian this year new ones or more recorded no 15,290 a ni pass say wo manya bie we kra ye wo makwa mu de mom go hwe mu ni kra de ye nim ene de ye nim bebre dodo na ye ye nkwa hwe because so ni so akọ na wanya bie ahwe ne kra adwenwe bi ku no ene ye zani ye wo nkwa hwe ni wonim ni status ene wo nam ni so otwi fam ani ten ye ne nkwa na kra betumi awa badoko hwem so ye fine na wunya adu ne bi no ma enku betumi abọ obra nyina wi ansan bewu awaye den wawu na sese mu kirem se yade ne nyade a akọ to mbesere Ghana fo mo a ade bi a hye pantim ade wa kan hwe mu hwe ne yie na wudi agoda wa ha no obi di asokwa ada na wa chenchena na ade ba ko mu kirem se hu kura ne se nipa ne ba otumi se nipa no ho fe wo hwe ne body power o ye say from eto shape a shape tese ne ho fe power enya de a wafon onyade wunhu yade na hinte woni peduam wunim na waka hwe pe medofo wo de sia kire din tise obetumi de a bomoden a na sidi no pebigu ho so wo ye wadwene se wuntumi ntena fa akwande a mesrew condom yusubi fa bo ho ban ente sa de a obenu ho pa onka nkire so wo bi o because obi wo no monya yade na office hwe office me nkwa na mewu ana ye nyina ye nkyekye ewo bebre na adwenum bone onim se wanya bi nanso wanka nkire obeyi na niam am wono abọ match ne sempo okra wi a okọ nyina o sama ne sika okọ nyina krachi podi man kwantua meka because me ankasa ade a me dia ma wo no se wunima ga ha okra nza ndamase o me wi okra enti mesrew pa onim se wo matches body a mesrew woni o partner no wonyini ni a obi wa okra na yitu kwan okra na yem hihye e ma ne bitumi tu kwan ko prepare chire ba o enti wo we na nyu wo yire wunse na nyini ni a otu kwan ba ne nkwa m hwe se akwafa bi aba ente sa bomode abo ho ban sa na be ma no nyini ni a mesrew bo ho ban ente sa de azisia infections nza de ekọ no hwe na wo so ho akokam e be ha dwen nti yemo ye ho ban wa na ye nsempi na sanso na narcotic control board for narcotic control commission omotumi destroy narcotic drugs worth over 37 million Ghana cedis ye na eska wompao ana ma say ne kwa no Iza mo jirem say enu bone a wo ma say no bo no Ghana sikam e be 37 million Ghana cedis yes ye sika ne bi o ma say no
If say some do was sunsun so bone de ba nipa pom den so. Ti se o man say ne sa. Enipa pi benom ema eku won. Ebe se obebo bi mu kura tam. Ema nipa bi behave unusual. Nti o ma say say ndro ni nyina. O hwe ku aka ta anafo no ma je se jadem ahia anya agro kura. Nti ne ensema no pay. The Ghanaian Times ku aka ta the most authoritative newspaper ano pay. Wadeba ebeja yen enonom. Na yenko ku aka ta ne mu eni yenko women and leadership ku aka ta ndi bia ba. Me ku aka ta we de in fact. Me wa fa se shela. Omaga na mahwe dwam. Ifiri ne bruta. Osoma man sumpa. Onne ne ku aka ta we de bia ode bre na wa fa sa menje. Na nkomo edie no, edi nkomo fa emma nkuto ho. Mema de munni mu ku aka ta. Betema meye mema ne de na banansanya. Me meye mema ku aka ta ba. Ene be ye men's newspaper. We ni women's newspaper. Women and leadership. Nti media na meye nden men and leadership. Nti me wa fa se Sheila Mr. Kuakata na yaba akoma me nti se mia meye. Ebe ye men and leadership. Me yanso a Odebro ni Johnson. E de Wasti. The team bebem. The team bebem so nim so oni ye wonkomo. Ne ho ye de Wasti wo. So be prepare. Ye de oba na se wo hyebo no wani so de anya udimbo. Se de me ye nuanum krambufo na omudi sara no mama ye. No se me prepare chire ma wo pa fo na ni nti otu kwan. Me prepare chire ma wontumi antran kan otu kwan kro na magogo. Hwe yesi me de beche no. Mamfa nche no kra. Nti sa ne tene. Na se no ko akata na aba na kata fa to so miensa. Yen sha asimfiri wonom. Page 3. There you. Yes. Okay, yen sha asimfiri page 2 mum. Kata fa to so mienu. Eno wode NCCE. Ye maame oda na odena bo. Eye Kathleen Adi. Ye maame Kathleen Adi. Ono na wada se adwumaku edi eda wonom so ne ye. Eye Commission for Civic Education. National Commission for Civic Education NCCE on the Danon or your chairperson. Now what you know the Moko Parliament? Now come on quiet no. Omoko champagne fu. And ya the what? Say on near can was fear. What you uncle champagne for? Okoshia Parliament Committee on Independent Constitutional Bodies. Mashibe jambe juko matia. Eno no ye oman Ghana soe ya eno na age ne ho aban tumi mfa ne senwurewurem nti no mko committee Parliament Committee on Independent Constitutional Bodies omo no maka biewom ekuhia ye na akomotwetwemu na ya maame Kathleen Adi edensema di say wo hwe oman Ghana saa soe ye ne dwumadi edie no nka esopa dawubu ahododo na nanka ye say omo ye nanso edu ba bia office asweye omunya bi o man Ghana mensin do na abekọ no mu ni asweye ba akokra edi ba bi adwuma ye fonso ho akosua emfa na ade ba akompo etwa o munsu no kura kire mu a sese no ade o man Ghana mpanifu aye ninie se o man Ghana mpanifu ne ye kan ye MPP ne ni semeboa way back 1992 ade o man nyimra sha se ye adwuma se ka renke ba mamu no ye MPP ne ni sinti ye kan mo na ye beka ye nkan bia se bibi maaye sanso na Uganda Freedom Party ekua donkwa wantumi ama Roman Father na nkopon adoma 2028 oba menya ntia se Roman Father me ya adoma 2028 ona eba Ghana Freedom Party nye no oba beje Ghana na wasom Ghana sompa Roman Father ba ko dia na pe mechiao pa na enie ko wakata ne kirem se ade a mampanifo ne ba o moye nie so modern commercial bedwam no mo ye budget allocation na sika ye de ko asoye no mo de no openi o kirem a etwetwa pon a te se owo ba singlet ete se sabe owo banum se fia ete mo tumi fa sika ne fa anya hwe na mom ade ba ko mahunu ne sei ye beto aba pe na mprefo mo budget na ye kesiye kakra ye to aba ne wi a budget ne ba fia se owo banum to mo tumi fa sika ne nya hwe na ta se mpenifo no pese o mo boa o mo na mo tumi bodawudo ene ye wonim se ye civic responsibility se obeto aba to aba na o maka bi ama to aba sa ye to aba ne wie pe na sika no emma bio kitwa bi ntia no ka ho na ama Ghana fo nche da hu NCC mpanifo adwumadie no eno na ama mu dwumadie mu die no ato nsuom ntinya wo mo a pabobɔ nyom no ye enyamania o obi na epa bibia ya me ye amanye nyina enyamania o kwasie enyamania o obi na epa bibia me de sei de
adwumakuo di da wonom so National Commission for Civic Education kiremu say wɔn modem ba Ghana fu ahunu nya wɔn ma wɔn makɔfo ha na de aba no ɛya ban ɛne mpanimfo wɔn ba Obia ma n'ani nkɔ ho wɔn sika fia so wɔ banum ɛno akyi nso asoye na mobɛmɔde akwatena wayɛ adwuma no kɔ bi ne ho sana na meka sɛ mobɛka ma Ghana fu ho ɔn sɛ mobɛka meka kyerɛ mu sɛ mobɛka na Ghana fu ho na mo ankasa mo brɛ mo nka mo ka ne sia na afi yɛ gya mo hawo sisi emi nka ma sɛ mbio because yɛhu sɛ aban na ɛmoa mo ti yɛ de pressure na bɛkɔ akɔma aban aya mo mo sika nso amosi da bi ɛka sɛ yato aba wie for budget allocation kwa na kyerɛ sɛ mbɛto aba de mo mo kɛseɛ yɛto wie na munya tumi na ma mo fia why nese ne wabua Ghana ni na Ghana ni ehu niema yekoso no mo mpese ye bete ntwimfam ti yo na katafata so miansa na odi aba se gender minister raises alarm over rising child hawking and street homelessness homelessness say ya maami ono ene wo man oda ema ene mebuno yedie ohweso na hweso mo fa hodie be kon kane yo nimnyamfo so na no ho ofe pa onimnyamfo na momo lati wakasa kirem se ede ne yehunu o mayi mu yi chese uti montene so a emofre ne nam krom basa chese na abofra afi ne wanya mfinhia be ye dumiensa dumienu dunum na ya chechere pada so ne se won fa nkwa atini ne ma me apapai bofrem na de ama ne se wonye onkonkoton chese obi ne ma me achechere nkate aso ne fa kwa atini atadwe na ode nam krom bofre ne woton tomatoes na ode kɔ enam ne so no ye ayure wani o amane 20 Ghana cedis na bofre de nam obechini saa bofre ketekete jese obi kwa na to atade ahye no mpo ne nyina tete ye ma mechire mse de ne yahuni ade ade ya kasɛn enye o enye se be ye o ma no saa kra enye fine ba akokra nti obesere se o ma no echiche pa bi ne boa ye mofre yi na sadia ko ne nye me de PDF na asan ne nti wo betumi abie onum na pages no watumi abie mu na mahu sadia mofra no o ne nam krom ni ade no guy brutal enti ma me girem se sadia ko ne emoa kra sadia batani bi atoto mu dwumadi o mu di ase na mofra yi a o de no maso mu kokrom koton no enye inde mo hwere mu nyae eno wa kire kra no de ha na kra mpo ni se mofra ne bi kra nya ba bi da o mu ni ba bi o mo de da montene omo de da montene se basa na ntontom hwi wonom na bi firimu ya na mofra yi daache obi anim gye Nyankopɔn kuto nti oguso na omo ka bi ewum eboa kwa ma hodo mefa so a omo memre mu ayeden na yatumi yi mofra no afiri montene so na abatan so a na ma ho kire nti mode mofra no eya dwumaden ebo ma ho den so no won betumi aboa na se ha hodo ai mofra ne namu no better ya min shira opinti uba Facebook and YouTube me wofa se mark yese ode agusu nti ubehu mfoni mofra no wudu so ode plantain chips pa na so wo no yi nkate atadwe ebi so kura de pure water na ekwa akini mofra nketen sa o kire ma nya fine so it's about time say ya mofra no mo ya dwumade man bro ma ho den so no ye jai na wom de na montene basa no yetumi yi wo mo firi montene so no mo koda fie na obi da achi de yenim de besi emwa kra anopai women leadership wakata ne fa toso miensa no de ama ne boyim ode aba abeto edwam na sanso na katafa toso na no yekopiem ewo Ghana ya piem mantem na managing director kwanchirefo penny ono ene wada Zoom Lion Ghana Limited anom eya Mrs Doris eye kweko ejei wakwa kwashia apiem mantem swafo Eastern Regional Minister oniminyamfo Reta Akosu Agei awate ene Zoom na yadwuma ku nkura beta wa piem mantem akotwe nkomo ekwa mbefa so piem mantem ahwa no mbete kama ne fia hodo montene so no wo mbetumi etu ase gatesa emu atwoko mbe yim kama ne nsuo to a enyini mfa nipa ene akire kura no nso no ese motumi boa na ewiem nsa kire ne mahodo mbetumi amaka bom na ma ahunidie ne ewiem nsa kire yakonkan no aye kama se ba yade so mo wa piem mantem nso omo betumi ahenha wonom tinhye mom kodi ye ne ade akonkan hihye pa Zoom Lion Ghana Limited nkura beta wa piem mantem befa so beboa na apiem mantem ho no mate wansen na bibia konkan no
ɛno ho nhyiamude na ɛnrada ɔmo kɔhyia mu a katafɛtɔ so ɛnan ɛwɔ women and leadership krataa no ɔde ho nsɛnsɛm ɛde aba abɛto edwa na asɛm baako a emu ɔyɛ pa anɔpɛ yi women leadership krataa de ba abɔntene na enie ɔkyerɛ mu a female suspect arrested in major anti-trafficking crackdown. Hey, ɔman Ghana yasante mantemu enye yizi kura na mu kyerɛ mu a IGP yam papa Christian Tete Yohono ɔne ne mlanteɛ na ka bom na adwumade a wɔma yɛ wa sante mantemu in fact ɛkɔ nkane esi etu kyɛma wɔ ntano pɛyi metu me kyɛ na me de ama IGP fi sɛ wayɛ adeɛ ma me tu kyɛ no metu awia metu me hyɛ ne back IGP ayɛ ade o na ade a IGP ɛne Ghana Police Service ayɛ nie wobɔwura mu asante mantemu a enipa bi afa ade hye bi num ene yɛ ɔmoka ne sɛ human trafficking ɔma fa nipa bi num ɛwɔ asante mantemu we nya kidnapping na ade ɔma yɛ nie we ni yɛ coordinated enipa bi a yɛbɛka ne sɛ coordinated network dwumadi a ɔmo die ne nyina ne sɛ asante mantemu ɛmɛmia hodoɔ pii nipa bi asusu sɛ wɔnom etimi chi nipa ɛde ne yɛ nkwasi adwuma ɛbɔ na ho ɔden so na ɔmo ayɛ adwuma na san gye ɔmo sika firi ɔmo nsɛm kisi amikesi nipa baboro bɛyɛ ɔha ɛne aduɔ wɔtwe nsia 186 ana Ghana Post Service susu sɛ wɔnom edi sanse hunu no machi ɔmo nyinaa na operation a IGP ɛda ano a asante mantema police fo gyina ɔmo naso no ɔmo achichi nipa bebere na nubɔne pa ɔmo agye afiri ɔmo nsɛm nyatewa ɛne wachi nso etuo pa etuo ne akode ɛhyɛ ɔmo ho no ɛnya asɛm keto akora wi akode to nkyɛn so a ɔmo ɛsan ɛkyire mu a kyɛsɛ nneɛma pii na amanto ɛhyɛ amanfom de di bɔne ɛne wachi nso kyɛsɛ sexual exploitation otunu kɔfa nipa bi wɔ Nigeria Togo Benin na ɔde na ba Ghana ɔde ne ba ɔsɛ mbɛpɛ adwuma ma wayɛ sa na wɔboa wɔmba pɛ na bɛɛ sibra ɔmo akɔgye dan kama na de wakɔhyɛ dan nim dio na dwene de wakɔkwan no ho kɔgyina kwan ho obi frɛ wa fa ne bra hotel ha no ne ne mra mɛda na yɛbetua wɔ kabo some na baaya kama a sɛbe na wofo so nim sɛ obi ne ba Ghana na ɔbɛyɛ adwuma ansa na ɔde ne bɛbɔ bɛɛ sibra ne mɛma bɛɛ de sɛ 10 kwana na ɔbɛda ede ya na ɔma gye sika no na o boss ɔgye sika na ɛgye 10 Ghana kɔtɔ aduane di bosum du a mia na metiesie wo ho ma me ma watade so mo ntade asonku bi o mo hye papa hwana nam ko hu ba ko ala pass kwan no wo enya de keto akora che se utumi so shatale so on shatade kwa de anyem no ehu o shatade so on shatade enu bi no mpempam hyehye mu anti che se mo nhyada nhwe mu yekura ena positive wa kyerem se de bi Ghana mna ne sa ne ma no enkonka ne ye nya ne sa na anamonto mu tuera mo hyase ewo aye ho mmobo so me de toso nwotwe ena afi ne de toso dunson me kire June 8 eni 17th mutu anamo wane asante mantemu bro no ahodo pii na omukopie mu awasafo ye so no masafo etu kwan ye kofa ka ewu kumase abafia dodo na asafo na yeko ena VIP express de ni nyina benya bi wasafo asafo jese omo je mu abusu ho pa enu achi Kenya ase enya se muketwa Kenya ase so mo ho Kenya ase aframa omo wo honom asokwa ebi wo ho bokrom omo kofa bi krofrom omo kofa bi atonso eye bukro omo kofa bi asenwase eye interior minister Mutaka Mubarak Mohammed na ba tompesu aso omo kofa bi wasenwase omo kofa bi ana fi old tafo ahimrom we eye ahimronom omo kofa bi wo honom chese omo jirem se enipa omo che no mo doso pa na mu pade adowatwensia 86 omo ye Ghana fo enemu aduokronsia 96 omo ya bia kutafo Nigeria fo no ne che omo doso kra se ne Ghana fo no 96 Nigeria fo ana emu enan Togo fo na mo kire ma sese nipa pa wada sai ko we ya no a o masa na mani nyina kwaso no na ye boss key suspect no omo kire mi say oyewoba o ne din ade Gladys Ibrahim
to be afene se mama G boss kena onna da sa ni pom bonfo we ya no asante mente me kase police fo ache no anhwe mapa egusu aye kwazeze mu kire mi se enya asemwa enti mu hwe ni ye no so se utrema obehu aha better ya mi nkira opa ma kesa ye ni nyina nti uba Facebook no so a enya asemeketoa women and leadership kwakata ni mu nsem ni mu do na ma kesa etumi de omo pictures ni bibia to so kama we ya de hia chese positive akwache wono ma dwuma omode ade hie dini we nyina ya manfrafo omufro memu aba Ghana o ebi so ya Ghana fo no omode omudi sanse mhuni hwe nipa nko a omaboa o ma no wa urade nya memu oya o me du tu kwa kopa dwuma ma na mo de ade hie be yesa dwuma we 186 oh god eweru hu mo no oma obi anya sika obi tumi de ahwe no ho ate na du ba bia ne mo ya se ofi Nigeria ba Ghana woni mo bia na yedwa kwagina kwa ho boba esibra wankwaye a na de kwa na be woni option bia na ayi akane ye second lady se woni mo no Samiria Baomia Mrs Samiria Baomia omu tirem se wa champions sustainable agriculture wa London climate action week no kopie mu wase wa London amanone na wakasa tirem se kuaya ya de eboa pa na ni nyina ne se hwehwe pa de begu apon so na betumi aboa makuaya won sensem etimi akonka na ne ya kata feto sinsia ego women and leadership kwa kata ne munsem no nti o tirem akuaya de fine na mom hwehwe pa ewiem nsakyeraye esi etumu se beya ne mabeboa na ewiem nsakyeraye konka ne na wachi nso method ye papa betumi de aboa na makuaya no ba na tumi aso do so na bibia konka ne de beboa kokuaya ade a ebua mo ma kyekere konkon esika se betumi akonkan yentumi nyikuaye emfemfrem enti emo ye homoden se kuaye ne be ye ne kwampa so na yatumi ahunu se ya ne nso ne wiem sacha ye bedi so kama ne yenkwaye ne betumi asa ya tana ye na ba ne saade a mfaso a ye pe no yensa enka te hu ze no pe no wenyina yensam a women and leadership wakata me wo fa se shila edi from omanga na match bedwam e de betu dwa anopei enonom na ye monwura woni yempie mo the daily searchlight den sama ba na wo kire ma Guta reject PURC tariff hike. Demands immediate suspension of electricity and water price adjustment. Timika said the ayensem pi. Ayensem. Guta. So no guta for no. Adwade fon kama muko. Trade Union Congress for no. We trade union your friend is saying. Oh my guta. Guta for na dwawo. Omaja pa. Belevo chire mse yemfanto Ghana fo anim. Ghana Union of Traders Association. Omo say, omanya nte say, Public Utility Regulatory Commission fo chire mse. Ensuo buo, omatum. Ohamji chemo hwe ede watwenum. Jase 0.85% omo de atu nsuom. Ewo mra Ghana fo nso nya nsuo ye fiafie. Mimi ho say nsuo na ba. Bosomba ku be nya no once. Ebi ho aya ba dodo na ya bia within a month na nya ne bia twice. E ba enu ano no. Amamole nsuo ne ma kapre because yeyi me kwatena hwe. Ma nya nsuo 2 times pe. Eno kra na ba within first second day na atekọ ebe ma bio kra. E ba 2 days e ba unya bio. Aje na wotwe mienu bosom yansa. Na mabatum 0.85. Na guta omo kire mse munyai kura Ghana Union of Events and Traders Association chemse men kan kire mo munya mo suspend obia nkotua seska no sanse na nyina mkane ya bo no ECG mo chemse matum 3.49% no so yentua yen kan kire mo princess seska no yentua adendra na insan fa ngo bo no o ma tete so fa ngo bo na kofom enti die pa justification ye de ahia mudi gina so betu nsuo buom na masanso kwakoto enyinam kane ebuomu yanka nkire PURC mpanifo say ye nchede obi ada ye ntua ne ntua kyena obi ankotua adjustment bia enti yanka nkire mpempen wosini pen ye nsuro bia okroma efri na ekọ guta fo say mfantumani ase samante ase nso mayo ye kyere ni manim nyam suspend monye ntum obi ankotua enyinam kane ebo ntum bia enzo no zo ye ntua ye nzo no kra ye nya bi ye kotua ho ayi eka emse mfantumani ase
ɛne asɛm a daily search ade ba yɛ ntimo yɛ den yɛ ntua we kila ntua na market mo no mo yɛ adwen omo sin ke sika no mbɛboa mankane ma mo atumi asom yɛ sompao omo so mo hia sika mo bɛka sia na Ghana waterfo no bo sia kura mo yɛ bottle water ton sika na mo gye am de yɛ bottle water ton na nse me copy on botire omo wa cars mo do supply omo yɛ ne Ghana water yɛ fence bottle one omo de chini nsuo na mo mfa mre yɛ fie mu no kyese mo no mo de yɛ mo am personal business mo ma nsuo mfa nya de yɛ ofie na mo de yɛ pure water mo de yɛ bottle water na yɛ bɛka ho asɛm fie adakro omo de yɛ production tino omo de ba wa de na mo de yɛ production no nipa nyo Ghana Water Company Limited omo ahya se omo yɛ sɛ wonya bia be make kyerɛ Ghana Water fo omo yɛ water omo ton pure water ne bottle wa no nye easy kura omo yɛ bi nti omo so no so no mankasa de yɛ production nti omo mfa ma na wa be nom kura enye easy kura de se na omo sisika no ya de nso ne betua de fa ntom anim yɛ ntua na katafa tasom yensa no Sadina Tamakru me wa fa se atuonu omo kire mu a se Maslock bosi aban bo Ghana fo no nsa na Ghana fo no bi ntua omo kire se ma me di Ghana fo sika bom se 20 no be to dwese se ma me no wo he fa Ghana fo hu ba bi owo omo kire mo akina kotum na interior minister se yemfa nto Ghana fo se ma me no wo odi asa o chile e won nsanwom o chile wo prison Sadina Tamakru atuonu is chilling in a Ghana prison interior minister na prison be na oda na amma yen kwahwe me pese me kwasra no ana me ntumi nkwasra no pese me kwasra no na ne ho ya eja me to wache kakra na nkam de akoma no nti mumma ye hu ba bi oda no omo so oda Ghana prison but prison be na oda no mumma yen kwahwe ba gwa yen nte yese Ghana na obi di penni na mo che na ya pempi no mo nta amfa no nkoto afiase zana mo keke kan mo se bi wa mo che ne sa na o hwe na hu ne da obakutuma chi na afiase wa Ghana nyina be ko no ni ho aya mo do mo kwhwe hen na ya ye hu o mo obi wa kwadamba mo so wa fe sa ana mo kwa de no mudi na prison ho ko prison ya kwa ba sa already akura asesa ba o mbaba no ma ye no me de nkwa no mudi ne ho no ye o ma anyim mo ya o do you watch me amecho sa na de sho mo wa mra hia kire ma wono maja pade nipa bi akobubu asese ne nyina anti no aban Ghana man pani nkasa na o ma hwehwemu nkoso na omo edimane justice property eye demolition makwa o makobubu maja pade nyina de nse dendensi babi o mu ntiase nti Ghana man pani nkasa nte sa mo ne aban be chia yampa ano pay the daily search akwakata no o de hon sensem e de aba abeto edwa na the business analyst de aba na obo amane ano pay say nemla na ye shaping economic decisions na wo kire ma gold boss 10 billion gold export help drive 41% cedi appreciation finance ministry timika say openipono ye sana hene abede chede ma my Ghana eye mekire deputy finance minister Dr. Nyako Ampem echire mu a gold board atoska kopa na dodo na mduka amana ne koton ye no sika omunya ne ye $10 billion sika ne mupi eno abo amene omudi awura Ghana sika mu ama yensi de no eno nko a tumi pre major over 41%. Ohamchi chemadu 9 baako eno ye gold na omkoton yo amana ne nko sika boy me Ghana ho de ne sika sem ne konkan entima monte ze gold board aboka ne ade no eye Ghana si de ntra ama si adwade na kokama ti ye de sika bi sie sika bi ne ye de aya ade yi ti si adwade ne Ghana ne kogwam koton ade a sika ketua bi obenya ne mapi ana no mo se DJ man kopie mu mo edwa odi ko fie nya adewa sika ade kwa so na nse da no so enu 1000 kra zo mo kire mu a ne ma pa odi ko fie no samre ye kase nyina bi da so fie openi ete sa waye din se ede na metiti nya yize kra o se ye bukum Ghana for do na kire mi se nkomo we ni ye bukum nkomo but wo kofo mpa de a do mo kodi dwa mo kola ene evene se kokobo da ni mu wona ade ne nyina no mo kwa mo se ante sa o mo kodwa mu a sika de be ko no asa no manum wo kwa o tibi ntohwe ni ade a o mo jire ma sika sem ne ye but ye some of us na ye no ayo bi na ye ne na ye nse da hu ye nse da hu ni sa na okay yo bibia e fine na supreme kuwakata ndi biaba no kire ma nakok addressed alleged campaign in 320 kg met a year shipment case to me say the mbodi aba Ghana no
o ma hye nyina o ma hye se nubone nyina na doso pa nubone de ba na eba na aya moye de na tumbe du krom hayi se wo boda na yesanso ade moye de na ya beduru hayi ye nsempi no pe ho nsem na ba na ebere ko na DJ Hitman atenase senior man zuru tenase de ya wo ye den ya say ensem ahodo aka na de ba na the dispatch de aba say what Ghana taught the world in 90 minutes. The psychology of Ghana England draw. The psychology of Ghana England draw. The entire Emma Ghana ama wiase nyina ye he no. Se say ngna fo na wonte omo ho ase o. The Milo, the Sun, ke se go kwa wonom ko wakata hodo no ni omo online na che say, wo ma adwen ho omo nte ase se na Ghana de enka o man fia we sa no mabanum na mko munim bobo. Na yen pa ekita Bellingham ne Ken na Ghana for to me ni akwati penko omo nte ase omo chire ma Ghana match na psychology emlante wane sake omo ho pa hu say England ma no betra ye fa hu die so mami economize yen enti no ya ma ye ho kan omo nsa mehwe yen enhu ye ni ma se yen free world cup na se eno wa chire nso omo hu ni say omo timu no omo nyina ye tim foforo a omo nheda emo omo ho nche ye nti omo ka ho abuma ye baako na sa Hurricane a wo kire mi so no ye best player wo wi ase nyina ne sa Bellingham obo Madrid na e be kire mpa ana Ghana mante ko bo Pampers ko gina kire honom omo ka mo to twem ye Jones okro ma nwunso bi nya agro pepew di sie ne ye twa se hu te mo kire mi say ye mind toughness adwen no omo adwen ne ye so tough to the extent say ye nsuro bia wo ye hwan ye be kyew ye no be yam ene boa yen ene Thomas Partey case no omo wo mo tete Ghana ni abrante no asana muntu na kete wa manye mosa akote so abrante di yaw free ho no masa akofa rape cases that no so nya ba kumpo we ba me one me ada we ba wato me mona we ba wato mona na mo se mo ye be kire mpa ebi krase ye nchia no ne ho agufi ni ade na ma Ghana fo nya hoden ene ye kire ngramfo se mo ye ngramfo se ye Ghana fo ena tawe etupenko enti na brabo no se wusi obo pise se na meya no bibia mu abama opening bibia akobia bedu enti ni nyina ye mental toughness no ene boa Ghana fo ama yetumi konkoden enti se me ya doma ye de sa mental toughness no ekọ Croatia fo so maka kire mu Croatia match ne be our biggest game Croatia match no ebe ye de ase England ye no me fanto Ghana fo ani ase ansa because Croatia team no nya 3 points no e de qualify from the group se Ghana share na we free. That is the reality. Ye share Croatia pe o ma free. Ye bo drawer ye di second. Still now omo benya for metumi qualify ba omo pe sa. They want to be omo place second and omo pe. Until na be ye tough game and we need to score them too. Until say your mental toughness na you so high in a way say you betumi show them say England match na your boy na de. E prepare mpena dwaye. Croatia match na ye toughest one na ye see tumi ehye wo mo. Na me say DJ Hitman wo ha di on de gidie ni ho wo pa me na ya na edu ba bia na eshiki. Shiki senior ko wakata ndem sam no dawson pa na ye kase ye beye wi a ye nwie na sam ma ko a despite the coconuts de ba na ye mfa so kirem say the silent threat shisha use rising fast among young women as civil society demands urgent tobacco tax action omo kirem say Ghana mebunu no sa ko wakata na wahu aya tirem bomadian zoom ne kaka na ye hwemofra no ene tua wo ma no wo no tobacco no mo se mo mfa tax nto so na ne bo nya de no munya to shisha omo se na maya ne kopap ene miamia hodo mo je omani a shisha wisie na mo hwinu no maso mu nyina ese mo fra no ebekuon itomba sire mpenifo mo mfa eboa no oden eto no oden to tobacco cigarette ne sa ne ma no so se be ya mo fra ne kura ntumi nto mo ye de ombeto mo ma ne bo ye de ombeto mo ba ne de a ene ye the only answer. Because you hana mbeka kire ye say betting tax omo de ba mebu ne beja achachatwa meboa na oni ba no kwatwa na wadi eye 100,000 Ghana cedis 1 billion na wuyi 10,000 free so a waboka hwe opa o ma nyai da enti mesere mo se mo pese mo bra dia the only way to go se mo betumi abre na mo kaza mo je to beto so keke no mo gya to de o ma ko babosia de akoto ko Ghana mebu no mo no ye tija yo bibie no betumi asachara woni ba kobna last one na me so kra no me wo fa so foli bo aten o kire ma o de newspaper bi aba ye frɛ no abroso newspaper na Eric Chei okwakofa
form kama wafe wamodia submit the form manso adubia deputy secretary kwa pere dibre no in the name of the new patriotic party MPP amanyokuo no wakwa fa the form sam they say do chiremu a wa call for unity and teamwork ahead of 2028 elections into wahwe anim se yankopɔ ya atoma enfim pimene adonu nwatwe ne de Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ena yekofa aboa wosono de na firi nwuram abetena Ghana banwa kese so abesom omen efiri say okwa amokɔ no omo mpene yiyimu ono nkwa mpene de amayeko ni nyina nya baako na mu nyina nya adwuma mom se be ya 2028 MPP ebetumi edi nkonim enteni asoma no pen abruso newspaper ede abeto dwa say Mr. Eric Chey akofa the form kama awo manso adubia opere deputy secretary chechefo abedi akire na bibia konkan ede ama MPP de say de okire man kabom no wope mu nyina mom na momfa MPP amanyokuo no emra power bill enti we yensema hodo no pay no abruso newspaper ko akata no wadeba ebetu gante yenyina we sine mfa nsem nyina nsine dwumadi ahodo aka ne senia yento aso mfa magana de hye kwadwo me da se papa pa yenje nkratro ba ko na asem ye no ya ba Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi no ya beto aso quick commercial break, we'll be right back. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail sa wo pe baby meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come do na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man you know to Missy Wontrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amoniaje echegusa. Oh, DLFM event center. DLFM Plaza Hotels. The Edai Papa. Inipadem dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echira kwan ewo obotan so eni atechem ya ni nyina wo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwase. Ye ni fire service station no eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wa frafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFMplazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Cleanliness is next to godliness. You are right. Yamin pefi efi so je ediyade na nam. So de hunia woni yade ni problem. Cholera sem ni nyina eye fi na de ba. Nti efi nkwachi and now the solution is here. Lakat Waste Management. Oh yes, Lakat. Share Lakat Waste Management. Providing reliable, sustainable waste management services. Wuhia bia. Lakat ya antifi nti ye boyi fi bia fi town. Your number one waste management provider. If you and something in our Twitter, Sano Bieka. In fact, the expert in waste disposal Nankasana Abano. Among Fifima Yopo, who fin wako who awansna, mosquitoes are vanishing, interfering Kakapenina away. A finyadpa, into Fawubabo Lakat Waste Management. Ninkipo Ghana clean, in Fifimu Estate, stores in Menim, Quainten Bola, Pia Lakat Waste Management, Clan is Shabu Shabu, offices, hotels, restaurants, hospitals, bebia, Lakat Waste Management. Ejumera bema wire clean. She trash bi ni ye papa ni biankasa. Size bia muhia. Inketwa kesia mu akese. Iti fie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. Lakat Waste Management management. Ne was for the whole town. Atemu bola same way jume biafa. Sasa ya bi wo bola same tie juma na si with fleet of compactors.
innovative solution on time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bean lift starting at 65 cedis per bean once a week. Lakat waste management. Ewo hachu. Mabe Junction wa near some J hospital no. Utumi free office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. Gmail yetisian@lakatwaste.com. Payment short code with Momo available. Lakat Waste Management. Ejuma run ankasana abano. Kroma yefe infie mwa yeni. Estate aye yupo. Hotels, offices. Jeni fitun kwantaya pai. Obe reduce, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bwantin wonfie mu. Bebia for waste disposal. Ubola garbage no ehifana eko. Eye Lakat Waste Management duty. The services also ye perfecto. Inti ye the proper waste management na atwa wono. Ama 1 to 2 boile ngu basa comes alive. FIFA World Cup akansiele dusubiemo deal 106.9 home of legends the live commentary ebebro and to way akwanya sa won so bebo wadwaton de ho dawuro isanse hano obi ate wonka sika kakra bi na wutua and to won so ye adwumakuo na afa pese wo bon wadwata de ho dawuro but what dey so be friend 0577 475343 deal passports DLFM World Cup live commentary Joe Emwede United States Christian Police Mexico Santiago Jimenez Canada Alfonso Davies Argentina Lionel Messi Brazil Vinicius Jr. France Kylian Mbappe. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.